na Paryong Mautharishan constituency uba Syarai Warjri next ngi ula pendep ya kecing tap kerteng kum ukertong ubani khon ya election MDC kaban salong haka arpoi tri urempang arhajara arpusan haba keren berkinong thok kebor hadin meradep ya kecing tap kerteng uba Syarai ula ong kinong elam keseng kelaben chat hu ya kene kakam bat kum utrai snong kadai kakam ram jungu ban pendep bat ban tray ya kakam lada ki pajba ki ibet ban long kum unong elam jongki susu lapan ke jengkersan na ki pajba ban aila diu batkin sayoi ya ki kam ki bau trai ngam de ubreu babun kidin hanrai ai ba ki kam kin keren khamjam ban ya ka kidin ban rap uni orang ba yang dengar kombu district presiden di kerpat di pajba mo jongka Mautharishan bat kamairang bakin island ke jengkersan nak banta kan ke parti ke jadi NPP yang iba Syarai lang Warjri kumjuro ni kita nak banta iba bat scam dan tiang naman ngi kita ha kan ke district ke jungi ke district ke Batmai di ngran ton kam sipun ke jekaroi ke par di ngakpat di pajba ke sotho ba ke MLA ke ai sigwe ke parti ai mentai ya ke MDC kin chip no ke parti NPP ke jungi badon ke sarkar pangiyok ban trelang nak banta ke jington kam juga ke district ke jungi di kumjuro na niki kandidat jungi di kitbok iki bakin nang laban train dak benta banang penklan ya kanika sik schedule kumba ke parti ka kedon kedik pak ban penroi dak benta ban yadai kirit pan namta ki chinong ki thau seng samla ki ma benta terter di kubespon kebening kong nga ai nu yo boleh nombor nong thau bala don dekat nga koi benda benda mulai potong kemudian berkel parti NPP. Bakam hitung kalau bang ladan bertemu parti Muslim, bakum sama orang ba la bensetnya di bawah konstitusi ke parti lagi leader di jongi lalu di national president the state but laban set yang hikam mengin charge di konstitusi di kalau kita kenong rim dapat pentat yang ba anyo wan yu kejat biang hakasnong kebal hal pun yang ada utrai snong lani nasnong nakasan kepelong yang ba ada hak kumlu menganyo panwara lem ya kita KA kipan ya pen ba KA kipan yo ban kenok senyang lang bat kesenong ngetau dalam bat ke area konstituensi yang kepar yang Mautharishan kita. Nah kalian jonga kumukutong juga NPP nakwa ba kipat ba kin ai liang ai biang kejingkesan keti keman ketika diang nagamenta ya nga kumukutong juga National People's Party bat kamtam bangiyo kumno bangiyo mane trailang larangi poi hakatong iyo bani trailang bat kamtam bat ki darbar snong ki darbar kur ki hima bat ter kumtahi kena kaliang jonga na supal ke jekerpal na kaliang ki patba baro jogani ta 24 Arpusau Paryong constituency ba somha bat kumno ban island ke kaliang kamtam yang kumukutong jogani ka People's National People's Party NPP kumukutong juga National People's Party hot ngalajuyat bon ki konstituensi juga state megala bagin ban litur alor kamtam nang kani ke parti ti haba nadon bat kani ke konstituensi menta banya trailang bat kini ki party leader ke jongi nadu ka district nadu ka block president bat kumjo ki executive committee jong ka block bat kamtam yang ki primary unit ki badan hagli po ke area Mautharishan ya alor baka jing tray bat ni hagani ka kenti juga di ka MDC election ni ba ki pajba lani kita leader ke jungi kita dan kita kamansim makumno ngin ya tray sitom bat bakungin poi sakatong